Inginuman at ili kaya kayungan, at kaya kaan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya pa, O Kristo. Ginoo. King panahon na ita, inyang abalitan da ring pariseo nung makanano nung apatahimik Jesus ding Saduseo, mitipon langan at para abirahan de, ing metong karela inapagne ing metong akutang. Maestro, isano ing peka maraguldiling kautusan ing batas? Sinabi ng Jesus kaya, luguran may ing Ginoo, kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king kabilugan mong kaladwa, at king kabilugan mong kaisipan. Iting peka maragul dili at mumunang diling kautusan. Ing kadwa, kawangis na yaniti. Luguran me ing kalupa mong tao, anti mo ing sarili mo. Deti nga duwang kautusan, karinya manalumpakan ing kabilugan na batas antimurin ing libro da ring profeta. Kapatating may pabalita ni kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ng igpam panganak panibanan ni Espiritu. Luguran may Ginoo, king mabilog mong kaisipan, king mabilog mong puso, at king mabilog mong kaladwa. Luguran me ing kapara mong tao, anti mo'y lugod mo, king sarili mo. Ana po kasanting po tanging bieta mo mamagos. Mamagos. It flows. Itang alang sabak, alang buknol. Itang aman mo kung flow, itang mapino. Dadaloy. Agus amasalese. Tuloy-tuloy. It's not black. Smooth, seamless transition and connection. Up to the point, it almost becomes one. Ane po kasanting diyang salitang kapatad, kaputol, kapatid, nada naman po rin Tagalog. Pero bala mo din yung salitang areni, it emphasizes separation. Kapatad, patad, kaputol, putol, kapatid, patid. Ne? Bala mo ing emphasize na aliway tang pamiyabe, tang pamisan metong, itang patad, tang putol, itang patid. Pero yung kanakong reflection, itang agos sa tuloy-tuloy, itang putot, itang emisaran. I would like to see not the cut, the separation or disconnection, but rather I would like to see and the emphasis on the connectedness. And not only connected, it is some kind of a natural flow. Dendo ko pong halimbawa, King sports. Sports. Itang flow, itang amanuan kong flow. Smooth, seamless transition. King sports, nino po rin mag-tennis kaya kayo? Potang mag-tennis ka, pong badminton, at ilang siya na follow through. Potang pinalume, tuloy-tuloy ka. Bakit? Itang flow, it makes your ball more consistent and even controlled. Itang palwan me, baka niya lipo. Tuloy-tuloy. And potang akitso po rin mag-tennis, abiyasa, bala mo, lalo na yung Federer. Ano po ka, kalino? Ano ka disentig, yung retratuan mo lang makaya, ano ka santing akakit because of that flow. Keng swimming, makanyan mo naman kaya swimming. The smooth glide of your hand through the water, you only cut through it, balamuasan ka. Eko kontra yung aliwang bagay ng katawan mo, pati pamang galo mo. It only flows. Nakalupa po tang kapabiyasang kawe, balo may biyasang kawe. Potang lundagyo, plak kan, ay kasakit na mo. Ne? Kaya putang kamanya niya, dembitis na. Apet siya pura ng biasang kawe.
ing danum, ang giyang nu ka rin, mangaras, pero yung biyasang kawe, ano kapino, ahana kapino, tuloy-tuloy lamo, bala mo, it flows. Makanyan mo naman kayong basketball. Wari po. Potang mag-basketball, balo yung mag-basketball na biyasa. Potang makaretrato lo, akit mo yung Michael Jordan. Akit mo yung masay shoot na, pero ano ka na yun, nakakit. Bala mo, teterak lamo. There is balance. Makanyan lang naman din biyasang mag-golf. Potang mag-golf kayo, tas swing mo, tuloy-tuloy ya, itang paklud-paklud ya. Ay, nuyangan mira simbolo. Ang kayang pamamulay, timpabong kaingin, ano? At timpabong fan run. Potang pupulay ka kanu, itang galo mo, itang eme ko kontra ng angin, ing mismong katawan mo, tutukimya mo. Nung, atin na pa pong example, tayo medyo tilt kang bagya, magsubsub kang bagya, gravity will also help you. At maging mahal ngayon yung pamamulay. It flows naturally. Mapagal. Masyadong mabayat. Bali po, mo kayong sports tutuing flow, in smooth easiness and connection of the flow, tutuyaman po karas keng health, keng pong pamigakatawan tamo. Smooth flow of blood circulation. Potang masakit ka neng kay deng matua ay among ating kang barake ni ngada. O nya pala masakit ka kay ni ngada. Ating kang pangarimla duduro talang circulation kasi gagalo kaluluwal. Bali po yung stroke nung naning stroke. It is black. A black of your own blood flow. Ne? Potang ating yung bara, ating yung bukdol, yung kaya kanguyat, ay, sabihan ko po kayo. Tantaya magumsay tangawsan ng stroke, ang pong heart attack. Potang mika black. Potang din kaya katanguyat, no malinis keng madakal tana kay bita chicharong bulaklak, ang popang dakalaman nyaman na pamangan. Itang flow, lalatiya, niya itang pressure, sisikan niya at kakatas siya. There is flow even in organization. Nung ating pong organisasyon and you manage your organization, I expect a smooth flow of communication and information. Itang magdesisyon ka miras karela. May sabi kayo, may putot keto. Magdesisyon kayo, karas keta aliwa. Alang natural flow. Minagos, may nga putot. Tuloy-tuloy. Anyaning kay kayong organisasyon. Potang masantingin communication flow ating problema. Ning kailangan mong pisabyan. Makanyan mo naman the flow of decision-making, the services, and even to our supplies and so on. King relasyon, there should be smooth flow in relationship. No block in expressing our care. Buri ko sanang sabihan kaluguran da kay ma, o neng marine ko. Lakoyo'y tandine. Nung luguding, buri mong sabihan. To confer your support and ideas, your feeling of easiness to communicate and even to reach out. Alang sabat, king katang pamiyabi-abi masanting. Itang taga-phase 1 ko, taga-phase 2 ko, taga-phase 3 ko, taga-phase 4 ko, taga-cluster A ko, cluster B ko. O dati ko, alipo, when there is smooth flow of relationship, agyumeng itasinggamat mo at tumiman, there is that natural unity and peace among our relationship. Apansin ko po ka rin biyasang mag-drive. Kukuha ko pong driver, o kaya sinagin akong driver, pukdul-pukdul lang magmaneho. Ay, ating kaya pong driver kanita. Labisan sasakit ang magobrami. Service miya po assumption. Potang sakela rin magobrami, kaulida, mitala mo Manila, sinalila de bro. Among maliliw kami nga. Bakit? Pota pong magmaneho yay ko yan kanya na, potang magpreno ya. Potang mangambyo ya. Potang liko ya. Potang tuknang ya. Pot maliliw kami, amo nga na. Potang manovertake ya. Akit mo, patdemutok ni. Akit mo, potang biasa ka magmaneho. Bala mamagos ka mo. You only glide. Manovertake manulata. Mapino, malinis ito.
Ay, istong makanya kang magmanewe ka biyasa. Katipa da rin pasyente ako. Pasyente no rin. Katipa da rin kaya kang paseros, malilyo lang. There is no smooth transition. May ngambyo kay da manapansin. Purin sabihan, biyasa kang biyasa. May mreno ka, da manapansin, biyasa kang biyasa. It's smooth. From fast to slow, from left to right, and even up to the point of us stopping. Hanggang ka rin kay, apansin nyo, iba't ko po Manila napon. May minyag ko Manila. May late ko metong oras. Uli ng traffic, alang flow, ating buknul, ating bottleneck, mamagos, ating makasalabat, ating tutok ng kalibutan ng dalan, niya ating problema. Totoo naman po ini, ang kimbiyata mo. Kimbiyatang personal. It should also flow naturally from inside us and flow from our heart, with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. It should naturally flow. Puta pong ating pamyabi-yabi, kaisipan mo, kayong palubluban mo, ing dapat mo, ang popang kekang kaladwa, kalupan na po ng traffic, kalupan na ng sakit, kalupan na ng biyasang ingbiye mo, maging malino, mamagos, at maging metong mo. Apansin niyo po ita? When there is no natural flow from your mind to your heart and to your soul, po mamagos. Nang kay ating kang panamdaman, masabi, tingkang gagawan, mo paniwalan. Anya ang sasabihan ng Gino kaya katamo, luguran meng kaya kang Gino, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaisipan, king mabilog mong kaladwa. And in another biblical passage, king mabilog mong sikanan. Tuloy-tuloy mo po yan. Pero po tang ating bageng malino, we have to see it from within us. Nuka rin niya yung buknol. Nuka niya po itang block. Our moral decision-making from within us to others and to God. Ing ka na akong lugod king kapara kong tao, ing lugod ko king Diyos, at ing lugod ko king sarili ko, metong yang mamagos alugod. Aliway lugod ko king Diyos, aliway lugod ko king kapara kong tao, at king kasarili ko. Alapong pamisan metong. There is no integration in our even experience of our own life inside. Nga napin ng Gino, kabis nga pong Gino. Luguran meng Gino, kay mabilog mong puso, kaisipan at kaladwa, at oy ning kadwa, kalupan niya mo naman na. Balang itikit may putang flow. Luguran meng kapara mong tao, anti mo'y lugod mo kay sarili mo. Kagaling ng Jesus na po. Pituglong-tuglong na lugod king Diyos, ing lugod king kaparang tao, at ing lugod king sarili. No contradiction. No distinction. No experience of blockade. Potang makanya niya siguro pamisip at pilubluban ng tao. Mapaya-paya pilubluban. Metong niya mo kaisipan. Metong niya pilubluban. There is love to our neighbor as ourselves, a continuity, a consistency, one and the same. No dichotomy, just like a sense of unity in the differences and always see the connection and synthesis of all of this. Karen pong biyasang tao, pituglong-tuglong na yung malalyari. They could integrate, a sense of integration, a complementation, a sense of synthesis. Ako, balo yung estudyante ko po, tambiyasa yun. Pasumarize kayo, pisabihan mi. Summarize na sagli yakit na metong niya mo. Keng music, Clarence, keng music, wari, balo yung biyasang titig-tig, gitara, organo, o nanuman. Potang tuloy-tuloy yung mamagosing kanta. Pero potang yung magkanta, pokdul yan naman. Ay, buri na sabihan, pa biyasa, pa malino. Balam, diyan potang magkantala, balam mo. Duduyan da kang, duduyan da kang makain. There's some kind of a natural flow.
the unison nada, in our music. Ang ganda kalareng orkestra, magit lang 50 rin titik-tik yung orkestra, there is that unison and continuous flow of music. Kapatad, in our identity, is there a part in our life that needs to be cleared from any blockade? Ating pong barak yung biyeta mo. Nanin kay pa mapino. In our relationship, ating pambaging bala mo nang kay pa masalese. There are rough areas that needs to be smoothened. Is there flow in our family relationship? Kareng kapatid tamo, karesiping tambale. Is there some kind of a lack of flow in our faith, in ourselves, in our friends and community? Sana maging mong tuloy-tuloy ing daloy. Nung atin mo pong makasalabat, ileleta na. Kalupanapin po nitang halimbawa ko, neng kay pala niya, matatraffic takeni, atin pong may mabangsakin, ketang libutad, lalo na kayong kanto, maging mapino yung kaya katang pamaglakbe. Makanyan niya naman kayong biyeta mo. Neng kaya atin lang, atin tang paginakit, amilabas, atin lang kasalanan kaya katamo kanita, atin kang kamwa, king metong nga tao, yung kaya ka mismong biye, bala mo, maging mamagos tuloy-tuloy. Ating buknul, ating makasalabat. Nabengi po, may puyat kung manalbe ka rin teterak. Hanggang may yari din magkanta, ako po tinalakad. Pero balong dembiasan terak, ne chingtes. Balo rin teterak kabiyasa. Bala mo ano ka, graceful, tuloy-tuloy lamo. Pero balo rin pabiyasa. Pukdul lang naman. Makanita yung terak, aliwaya datang. All of it in our life. You don't have to be a dancer. You don't have to be a driver, a good athlete. In every life, in kaladwaning tao, mamagos siya sana. Nung ating kulang, takpan tayo. Kalupad rin, abalo ko po ni kareng mamintura, po kalpintero. Potang ating busbus kareng dutong, ating gap, ating pangsira, masilyan de po. Ede padagulan, ede siran. Masilyan jam, takpan jam mo. At saka de gawang mapino, na bala mo may manapansinan, itang talagang dutong, ang po itang sira ng mitakpan. Bakit? Ita ing tune obra ning maya pa Kristiyano. Potang ating kakulangan, takpan tayo, at tayo man paulata, tuloy-tuloy yamo. At iting kaya katamong maya pabalita. Bisak pong magyari kitang metong nga kanta. In kanta, kantaya pong pisamban, matuwayang kantang pisamban. Nitang kanta, peace is flowing like a river, flowing out of you and me, flowing into the desert, setting all captives free. Love is flowing like a river, flowing out from me and you. Flowing into the desert, setting all captives free. Healing is flowing like a river. Caring is flowing like a river. Sana po, ingkya katamong biye, tutupin, metong yang malino, malinis, ang pamanagos king biyeta mo. Papunta king kapara, at king kaya katang gino. Kilagyo ningig pa, ang po ng anak, paniba ng Espiritu, yan asa.